tire muno mureba twari hangomije kuno twari hangomije ombusingi yabaye ogwe n'umuhagizi wa General Muhozi Kainerugaba kandi nomwe ababiri batibakanisa za birthdays zibezi yo muhanga akonka bwa nyuma ya koti kuragera kweta Muhozi Kainerugaba kuza umukoti akasa kubona atebya ebyabera nakora yaba birthdays zibezi political ninga style political abahagizi nabagaze ebyere nyuma tukumanya ayibayo n'abatora arekaze wa kazo akanso ekintu ekyo ekikuru umwihanga ntuma constitution yegira ngo tine umusirikare wena shimuko na conducting akice cyo kiri umwihanga as long as is still a serving office no jirango roya Geoffrey kutwara General Kainerugaba umukoti naza kusinga ndaza kusinga according to the law. Yabara umutebe kansa program na panelists aba submitting nkomwamikiza Joseph na munywani wanje mbwenu nko kuwambuza omwami Innocent ishire mu Uganda kwa kuba hakajagaro ninga hagira ekimuko mwihanga harava kweta opportunists tikumo muri nyankore kutwakuceta indinda bagira mbwena urukubara hari ategereze bitekere ngo yihora atega karyeja so opportunists ubunabere ni nkora bakabagira ngo politicians ningabe by'ubutegeki no opportunists mbwene nibendo rugishagisha kugira ngo abari ateriraha hagire cyaba kagende nacyo njo kurebera nkaba Douglas birikagire bakare anti yija akazayo hato munka itsimba mamemba wa parliament konka wambuze bigende rubyabire natashibye nejako bitugambe konka an opportunists mbonyo interete ngo with due respect royo na abere opportunist abategereze kirabarukira habo kuba nyondebere sections zabe na quotinga ninga articles za constitution akotingere article nambibi supremacy ya constitution no kujya constitution ye kukera yundi itekera kukera yo muihanga Omushana yaguteyira mu constitutional code itekerio ri omu article ya 17 kugira ngo constitutional code saba stakazo mu details zo musango abuko ba ayo na ta perspective ari yamura akiri yamura muri na ta perspective munywani wa Joseph sub judice ni mayeni yo kwenda gam konka sub judice ne kwato umuntu uri umushango kandi abuti ku discussinga details because wawanyeta nintekwa kuhereza background now articles za kotingeza constitution tarmu ya non partisan nchona ndiyo ninza kuhika omwamikiza Joseph because UPDF omushure ya 28 akacweka ka kabiri nho kugira ngo umusirikare wa UPDF ashemereye kuba al national character al patriotic kandi al non partisan nkimanyisaje tashemerere kuba side yone y'ubutegeki norebo bwiro buturiyo multi party dispensation mwana multi party dispensation nkimanyisa ngo nebina by'ubutegeki bingi ebito ikirize mwaka gwa 2025 omutebe kansa program ekyo tinkirebere omushango omwami ogu ahababere now was of constitutional code no bano yendaki constitutional code niyo code erukushtama ekainterpreting ebiragiro ebihandikiro katugire ngo iwe omuntu yateka ngo ekyo riyo nokora nkyende biragiro ebiro umuntu nazo mu constitutional code abaramuzi bashitama
beinterpretinga ikiragire cyo ngo kuba cyababiri kandi nyo intekateka ngona no kureka igi atko ya constitution kiberekira intended koko dagamera no opportunist kiberekira intended because uno gira ngo ko giro mbyo butegeki kandi ukatsigayo ikikoreka ngo no musirikare tashimye kuba partisan nyo ningira ngo kiberekira intended echo ninza kukikomya mutebe kansa program habo kuba ati ngwena ku discussing omushango in detail habo kuba hainitekera kuzibira konka uhire hwecho birthday kurga submission ezibagenzi banje bahereza nyoni ngira ngo umuntu kuza birthday tikine buzu konka buzu boburo ne korata obuzu boburo nebi kurata kozi bono kuza birthday abo kubanka nka general muhozi nyuti nkarebere naje unando bwa president tinka kirebere hantu so yanagera ngo utakwenda bwa president kandi wayeta abantu a birthday nka dress code yinkubani ndeba abantu beje ba dress to mukara yayo we nk'umusirikare akaja ajwire uniform ya UP umusirikare ubona nyetegereza so haturore kintu ikwijo mu Uganda buri kintu cyona mbaki politicizing now abantu bona bagambe kubija aha mutum nambwe ni mpamye umwami obuyeja tine wa mutuma kukarore nakugira ngo we friend woha wamuhoza mboni yarga akateke mbaka kache kabira na mana kiryaro eshonga kibere zinkhendera nazo nyenda kubuza because nareba amahurre returning officer wa electoral commission amoro eyi omwami jakoboranya ya firo wabera speaker nareba returning officer kutugira ngo covid cyo nakireba amahurre se kinanye ndakumanya abantu bamba celebrating a birthday covid terho because congestion natwazi biro umuntu uri unashaba karu kandi okikirizo wa birthday aho tinkwikiriza na police aho tinkwikiriza na police atoro abantu babareke bazo campaign bashaba karuru kuba kwasa kashaba nko kwamateka gakuragira abo kuba nimpamya ngo SOPs abantu bakazirenga kati icyamuhora mutebe kansa program umuramwa gwawo gwana kugera ngo implications ezijure birthday na nomushango guhababe ecyo mushango nakigamba konka implications ezikurwa mu bantu nzi nindebe excitement so excitement njyango abantu chendeze excitement because no kubana ukundo utamuhoza yaba takarzainingire kurwa mu mahiga Uganda takwetsimba rigari takubasa so hato muntu nono muretere kizo abo kuba nabantu bakoti nemushango ya general tumukunde yakano kiza besije yasejusa omuntu wagambire kugamba ikintu kiyagambe ubo bakamukwata bakamuvuna kandi iwe abantu bakakusabira karu ukareba we batakwasa kumugamba so ninjya mu difference aheri no kugira ngo bari abakakegambira no muno gwabo wako nami nakigambisa abandi batwate nkoza so nyo ningira ngo ndukendera tushemerere kuba excited kwikamuringo konkoro kuza birthday nibabasa kumwikiriza kuze amazaro aje abagamukuruza aho bagamukuruzeho konka ningira ngo nacyo kishemereye kugera limit atemyaka na munana no kuza birthday 50 real so mwebare muno yabare kanso Robert ambikire kandi yanatha kurugerera amateke kigaga nyasiga yo mu Uganda ariyo kwa hero obonye muhajizi wa general MK ningatoro muhajizi wasa kujije cyuya anoza kusindika ubutumwa bwawe aha note mushanjo mwenda
12:50 ishaje ishatu eshaza agenda zabida chikatano nomukaga ezarega mushayi yitu yakana kanze wa onarebo narukwago madina imwe nkabebembeza numureba ngo birthdays be celebrating ngo nigashije jende mu Uganda kindi kizonza kuboneza bo omupato kariya yani wabare mnongo mutewekana sawa program nangwa waturetera muramwa murungi konka kambanze kursi y'abazire na no kubasima ababase kumurikisa abana kandi mbashabe abatabasi zo mu weekend mugezeho nangwa weekend kwije abana bona turebe ngo baza ahishomero kandi mbasime no kubakuma on holidays zibireho abana bitu mwabasa kubagarira ishomero bare bahurire n'abafunire bizivu bitari bimwe na bimwe nimwe nishasha nimwe kandi nyongera kushabarahanga ngo barabiyemo kugaruka muramwa mutebekanisa wa program birthday twena tukimanya kandi kirungi konka abanya Uganda tugenzire twagire njara nyingi hatinkanye nko mwebembezi actually birthday kabahomba raha konka niyo tindagireyo first of all nyonka umuntu akandetera kadi ati tweta birthday ya Jeno Muhozi nabanza namureba nkabinani mbuza munywani wanje imwe mwamuri kamparo muri kiko nkabaha ikabaza mbuza iwe nonye to birthday nko ati noreba i20 tukutebeka nsambwe nutuderere najyanti no yewe not attend nambuza tubotebeka nsa birthday Jeno Muhozi nakumanya ati cyo kumanya kikwetaga ati zaiza kutebeka nsa birthday naza kumanya so abantu abanya Uganda Jeno ni Jeno witu ntumukunda no wa NRM ni first son wamemba nakumo na amuri ni first son kandi kama mujire yero na ni first son wa Uganda okay wanda kumusisirize abantu bagenzire bakazagirating bitebekariza program yo hino muntu umaka twitari igongo ati imwe muyo mukabene muhagire ikintu cya Jeno Muhozi kwija habo kuba nima murakigobemo ati nima sente zirabe ziryaha so aba bantu aboriyo noreba tuwangira mushija kugira ngo celebrate konga birthday yatandika mande rwakabiri rwakashatu rwakara okwezi kone turiyo birthday numwaka niguza gukora nyowe nkabire nishemerwa nango go muntu wanyesire ngo nyatendinge birthday ariko njye ati Jeno Muhozi ari unaza kuronka kugira ngo atukoro rugutokahi ndimwe mutorine bwa so abantu abanya Uganda Jeno Muhozi no bagenda be positioning aje kugira ngo ni twatitwe turiyo turonda ki and which is bad betega